Машиналар чыгып кетип аткан экен, а? Базар канча бакылды? Болбодубу? Болбоду дейт. Так, жалпыңыздарга Бишкек шаарынан дагы бир рет салам айтабыз да туугандар. Эми мен силерге мына чыгып аткан машиналарды көрсөтөйүнчү. Чыгып аткан машиналарды бир катар көрсөтөйүн дагы, спринтерлерге болгон баалар боюнча. Силерге айтып коеюн, спринтер тартчы деп аябай көп жаздыңыздар. Мага WhatsAppка чейин чалып айттыңыздар, эми силердин суранышыңыздар боюнча жалаң спринтер. Болгондо да могу жакта бюджетный варианттагы спринтерлер. Анан мына жакта билесиздер, жаңы келген баягы шлагбаумдан киргенде бул жакта өдө жагында свежий жаңы келген, ал жактагы бир аз кымбатыраак эми. Өзүң Кыргызстанда жүргөн спринтерлердин баалары боюнча жакшылап көргөзүп коет. Ушул средний базадан баштайт окшойбуз. Базар канча берди? Алынды. Алындыбы? Канчага? 450 болду. 450 болду. Фиттин баасы го? 450 миңге алыныптыр. Айда. Бу документ грузопассажирби? Жакшы алыпсыз де? О. Жакшы алыпсыз. Буйрусун. Жакшылыктар кайда? 450 миңге алыптыр, бирок эми состояниясыга жараша да. Онда кемчиликтери бар. Болду. Азыр бир катар тартып коюга. Не машина бар? Каналга не кылып койсун айтып коюңчу. Айтып коюңчу. Красавчик, жакшы. Так, кийинки автоуну алабыз. Автомат экен. Базар канча баа берди? Салам. 14 алган. Базар баа бердиби же болбоду? Толук берди. На. Айымдар айдайт деп ушу спринтерди чыгарган баягы киши дагы ойлобосо керек, а? Мына биздин кыргыз айымдары. Автомат коробка экен, а? Жакшы. Грузовой, а? Же грузопассажирби? Грузовой. Обмен вариант жокпу? Вариант жок. Обменчи. Только акчага. Так, мындай информация көргөзүп коелу. Грузовой издеп аткаңыздар эле туугандар. Өткөндө Ош шаарында ушундайларды жакшы карап аткан. Так, мына телефон номерге байланышка чыгасыздар. Автомат коробка экен. Жакшы, базарыңыз көрсүн, ийгилик. Так, мына жакта дагы ушундай арзан варианттар бар экен. Буларды да бир катар көргөзүп коелу. 520 миң коюлуптур. Тыдый, а? Тыдый. Ассалам алейкум. Мен сау жакшы? Жакшы. Оке. Базар канча баа берди? Базар 450 берди. 450 берди, а? Средний базар. Бирек машина тартабыз. Болду, азыр тартабыз. 70 доллардан 20 мыңдан талай. Немени обмен вариант барбы? Жок, обмен вариант жок. Только наличка. Только наличка дейт. Жүрүң ага, кана эмнеңиз бар? Нуркейзи. Маша авамдыкын көрсөтүп коет. Мына жерде дагы бир кичинекей шаардын ичине айдаганга сонунда. Так, 700 миңде вариант бар экен. Бир сыйра окуп туруп көк экен. Көк, баягы үстү бийиктен экен. Так, мыналарды да бир катар көргөзүп коеюнчу. Так, бензин, газ дейт го, бул эмненин мотору? Бензинби? Бир ачын көргөзөйүн. Бензин дегенди мен. Байке, бензин деп уктуңуз беле ушул убакка чейин? Уккан белеңиз? Мен биринчи жолу угуп атам. Өткөндө бирөөнү көрдүм, 600-уйдун моторуну коюп койгон экен. Заводской бу? Өзүнүн мотор, газды биз койдук. 2-3 мотор, 2-3 объем. Бул жанагы сапок торкунда экен да? Сапок эмес. Кайсы мотор? Моторлор да. Ошо вот ошо Мерстеке. Өзүнүн родной бу, заводской. Жаңы келген. Мына туугандар, газды уже бияка орнотуп коюптур. Как положено. Очередтен да допка, бир машинадан кетишкен. Эй, токто. От алдырыңчы бир үнүнү угайынчы, үнүнү. Спринтер жак кызычуу. Bu dizildey go?
Пожалуйста, туғандар, көріңіздер мынаке бензин. Так, телефон номері 999 мен 99 36 36. Дубль кабина, бортовой туғандар. Бұл грузоподъемность қанша бұның? 2,5 тонна. Өзімізше жүктесекші. Bir 5'te жүктейбіз біз жөніне. Biz 4-5'te жүктейбіз спокойно бұяқа. Жақшы базарыңыз берсін, игілік. Жақсы сатып алың, шалып көре бересіздер. Так. Мұны бардығын ем іштетіп көргіземіз бе? Оталдырың бір спринтердің немесін көрсетөйлі, караматтарыны. Қара екен, сенна металлический односкат туғандар. Так. Трехкубовый V-образка, V-образка азыр, тоқтап тұрың. Телефон номер. Машина бойынша информация 2007 жылы шығарылған Mercedes-Benz өзүшчө айтканда Rex туғандар. Трехкубовый V-образка турбо дизель болады берді. Автомат бі? Автомат коробка. 3 кубтар в основном автомат болып шыққан. Анан механикасы дағы бар бұлардың. Так, эми ички салон ойынша көрсөтөйүл. Бұл воздух мен бе? Воздушный. Электропакет кен, электрический күзге кен. Ого. Моторы вообще күшті болады табын. Мотор көрдің бе? Бензиннен тихо. Ох, ата. Бұл газды тепкен өзінчелек кайф қой. Қараңыздаршы. Так, емесі бар екен. Атсек бар екен. Атсек ортосы айнек екен. Емі арт жағы бойынша көргіземіз. Мұналары бұл баяғы жүк-жүктігенге неме оқшайды. Так, арт жағы бойынша. Бұл жаң келген бе? О, жаң келген. Не ол тап? Мына цилиндрлер полный рабочий болуш керек, азыр сурап көрөбүз. Нолорум нелер екен, а? Ким? Нолорум нелери же ушул неменики бе? Бул лопатканыкы да. Лопатканыкы? Бул жүк-жүктөгөнгө, лопатка? Полный иштейт. Асфальт бер көздөй. Ого. Ана сага. Бул канча тонна көтөрөт лопатка? Лопатка ошо точно калпайталарында точно анча көтөрөт билбейм. Bir 300-400'dü спокойно көтөрсө керек. Көтөрүлсө керек. Кана мен bir 90 чыксам керек, а? Ого. Машинаны өзүң көтөрсөң. Жакшы. Мынаке, жүк саганда кыйналбайсыздар. Үстүдөгү айнек фонарына. Үстүдөгү. Бисмиллахиррахман. Баллондору менен берилет, а? Жок, баллондор доспаларыныкына эмес. Сизге эмеспи? Үстүдөгү айнек экен. Сильно металлический. Муну пассажир кылса да болобу? Пассажир кылса да болот, а? Растаможка болгон оформление болду эле, а? Растаможка болгон. Жакшы, базарыңыз берсин. Рахмат. Ишиңизге ийгилик. Жакшы сатып алып. Бияка келдим. Болду, бияктабыз Кудай кааласа. Кызмат болсо айта бересиз. Болуптур. Так, жүрүңүздөр эми. Муну жактан силерге жогоруда айтып өткөндөй арзан бюджетный машиналерди тартайлы. Мындай жаман узун го бул. Супер Макс экен туугандар, двухскат. Турава? Супер Макс. Түрлі айттым ба? Супер Макс. Двухскат туғандар. Так. 16.000 доллар сұрап тұр туғандар. 2012 жыл шығарылған Rex екен. Ешікті ацың баку ойды. Қанша месті екен, а? Электрический екен ешігі. Бұл груза пассажир бі? Қанша тоннаға чейін салдыңыз оға? 3 тоннаға чейін. 3 тоннаға чейін. Тазда тіреп сағанда 4 салса оға? Болат, а? Обмен вариант жоқ. Только наличка. 15 болат кен, болушы туғандар. Атсек қойылып тұр, арқа ортаға сиденье қойылып тұр, грузо пассажир екен. Жақшы.
таза тире батса, мен көргөнмүн, о 5 тоннага чейин жүктөгөн балдарды көргөнмүн. 2.7 CDI мотор. 2.7 CDI мотор экен. Так, жакшы. Уланта, жүрүңүздөр. Жүрүңүздөр. Мында дагы бирөө турат экен. Муну канча деп атасыз? 12. 12 миң. Көрүнмөй кайда жүрөсүң? Кандай баке, жакшыбы? Жүрөбүз бияка. Каналга не кылып койсун байке, айтып коюңчу. Канал сонун канал. Катта алып койсун. Молодец. Мен Подписка кылып койсун. Сиздин канал менен мен 2 машинамды саттым. Биздин максатыбызга жеткенибиз ошол. Сиздин эле машинаңыз сатылса. Так, спринтер туугандар. Дубль кабина, арты грузой. Грузоподъемность канча бунун? Документте канча жазылган? Документте 313 тонн, атын 313. Мындай өтүп алайлы. Так, мен без вложения. Немеде ар бир видеодо көп айтам, мына Суусамырда ар бир кыргыз үйдүн алдында ушундайлар токтоп турат. Жакшы. Ийгилик. Бап, рахмат. Так, мына жактан тартабыз эми. Базар канча кылды, кандай болду, не болду? Тыды экен 09. Ассаламу алейкум. Тарта берейинби аке? Сизди тартпайм, болду. Эшигиңизди ачың. Сизди тартпайм, машинаңызды тартайын. 111де иштеген маршрут экен. Йо, бисмиллахиррахманиррахим. Анаке, маршрутта иштеген, линияда жүргөн машиналар. Тыдый мотор. Так, машинаңыз боюнча информация көргөзүп коеюн, Анаке, туугандар, 600 миң. Бюджетный вариант. Вариант бар экен, алмашуу жол, Болду. Аке, өзгө чала бересиздер. Оппа, маршруткада линияда жүргөн машина. Үстүндө дугасы бар экен. Артынын көрүнүшү. Узбагойса, чырагым дейт го. Так, кийинки Дельфин. 08 Чуйский. Тартпай эле коем. Болду, боло берет. Болду, мынаке, тартып атабыз. Кийинки спринтерибиз. Односкат, бул дагы 218де жүргөн маршрутка. 01 Бишкекский учет. Так, 10 миң доллар сурап атыптыр. Машина боюнча информация. Монун состояниясы жакшы экен бирок. Не oldu? 18'den çıktınız mı? Пожалуйста, мына 218'e. Чек чейген. Бар жоғы, сиденьяларға чейин тап-таза. Мынаке, пол жақтары. Мына чашкаларыңыз тазабы? Мотор коробка жакшыбы? Мен өзүмө даярдагам мунучу. Азыр карындаштарым ана холодильникке салбай алып, биздин ортубузга салып пайда көрүп алың деп атат. Холодильникке таарса, ошого эле өзүмө кышкыга даярдап койгом. Бүт эчтеке керек. В общем, даяр, Бүт даяр. Эми бере турган жериңизди айтып коюңчу. Мына шофер барып сыра жанында турган өткөн базарда эл раза көп келип калган 11ден түшпөй койгон. Базары келген экен да. Базарда ошондо. Жок, onu канча көрөңдү ала турган болгом жок, бирок сураган 11ден болушу деп койгом да. Түшкөн эмес. Бирок аке өзү айткандай полный жасаптыр. А то маршруткада жүргөндөр мына жерлери уже болбой калат. Просто мен буну жаңы краскасын, жаңы чириктерди алдырып жасадым да, анан ono жерине кичине жетиш элек. Анан ono жерге кара немелерди коюп койсоң, будан да жакшы болуп калат. Просто молодежь кылат да, мен андай кыла элекмин. Мынаке, көрдүңүздөрбү? Баковой күзгүдө маршруткаларда көрүп эле жүрөсүздөр, мен айтпасам деле. Жакшы. Бишкекте болот, 18де болот. 18 линияда. Дордойдон Дордой Моторс кайдайт. Канча сурап атат өздөрү? Линиядагы балдар азыр. Линиядагы балдар канча сурап атат? 9 миң сурап атат. Жакшы, бирок жакшы экен машинаңыз, аке. Жакшы сатып алың байке. Жакшы. 218, пожалуйста, туугандар. Өзүнүн балдары 9 миңге сурап атат экен. Мындай эле көрүнүп турат состояниясычы. Так, кийинки автоунаабыз. Бул дагы односкат. Таблица гана. Көргөзөйлү? Окусаңыз эч нерсе жок экен. 11 дейт. Тыдый. Тыдый, э? Кандайсыздар бакелер? Майжы. Кайсы линияда жүргөн? 350 Токмокто. 350 Токмок. Токмок Бишкек. Таза бар жок. Текчелери, бул жерде телевизор бар, э? Өзү дагы жакшы болду, аябай жакшы болду. Канча баа кылды базар?
Насколько Базар. Сколько давали? 10 давали. 10 давали? А ваш крайний цена какой? Реальные 10 500. 10-500. Пожалуйста. Как зовут? Ибрагим. Ибрагим. Ибрагим Байкович, телефон номер. Хотя телефон номер 550. 550, да? 68. 68 58. 58 66. Телефон номерді ұқтыңыздар, пожалуйста. Полный жасап қойған әкеуіз дағы. Думганин ұқсат, үстінде дугасыға чейін бар екен, дискаларға чейін. В общем, машина қарап көре бересіздер. Так, кеттік. Мынакей арт жағынан көрініші. Кейін күнауыз, бұл дуғысқа тікен 03 Баткенский. Так, 750 000 сом сұрап аттық. Қазір бұяқты дағы сөзге тартайылшы. Қанша қылды, қаншаға береді, ойыны білейлші. Ассалаумалейкум. Қандайсыз? Денсаулық жақсы өтсіз. Бұл грузопассажир бі? Йо, бисмиллахиррахманиррахим. Қанша деп атасы әмі? Базар қанша қылды? Базар қылбады ба? Сұрабады ба? Қаншаға берейін деп атасы әмі? Қаяқта жүрген машина? Қаяқ айдадыңыз? Баткенге айдадыңыз? Бияқтылы жүрген ба? Бірақ немелері, ступенькалары селы екен. Чашкалар таза ау? Мотор коробка жақшы. Чалып көресіздер. Мотор коробка жақшы дейді, чашкалар таза дейді. Бірақ мұнда жасадағы келтіріп жасай тұрған екен. Жарақалары бар екен, шпаклевка. Онда кемшіліктері бар екен. Бірақ бұлардың тазалары действительно қымбат тұрады. Ондың үсті тұрады. Так, Mercedes-Benz Rex. Өткенде ошто тартқаныңызда көргенсіздер 16 000, 17 000 деп тұрған болшы. Бұның шығарылған жылы 2009 кен. 0501, 516, 616. Бұнда полный жасап шығыптыр. Үсті дугастыға чейін қойып, шапке қойып. Ассалаумалейкум. Ого, мына. Içeriye кірсең, приятный жіттін, пожалуйста. VIP салон. Базар қанша баға берді байке? Кішіне жылы берің. 17 сұрап отам. 17 сұрап отасы. Böyle жеңіл машина айырмаштай біз. Портерге айырмаштай біз деп бергендерлі. Алмаштырған болбай ба? Нал керейлі. Нал керек. Қайырда болады машина? Пішкекті. Қаяқта линияда жүрді? Оқушыларды. Оқушыларды? Мектепке. Бірақ состояниясы өте сонын екен. Жақсы бұда яшын. Жақшы. Базарыңыз берсін әке. Жақсы сатып алың. VIP салон екен туғандар. Көресіздер. Мұнда бере тұрған жеріңіз қанша? 16 800 болады екен. 16 800 болады дейді туғандар. Пожалуйста, көріңіздер. Односкат VIP салон. Односкат VIP салон. Так, мұны дағы бір 04. Мұнерде жаңы біреу раса. Қана? Бияқтауы. Ұшыларғын тартып қойыншы атам бәрі. Қамна жүреді. Так, Рекс Турбай бі? Средний база, грузопассажир, Ого. Бұл спальный бі? Спальный. Бұны үй қылуаса болчуда екен, Так, Android мультимедиа қойылып тұр, колонкалар бар жоғы жасалған, чехолдар, қалпақа чейін жаңы қойыпсыз да, ешәңе. Қара, полный тап-таза машина. Көріп отырсыздар ба? Тап-таза. Не шығады? Бұл жаңағы неме екен да? Үй қылып алсаңыздар болады туғандар. Арт жағыға кішкенекей душ-пуш бір нәрселерді қойып. Бұл крафтер турбай. Так, шығарылған жылы 2007, 25 дейді. 5 цилиндр, 4 цилиндр бе? 7 места грузопассажир, $11 300, 0500 менен 0087 77. Наке. Крафтер. Арт жағында не бар? Грузойлауы? Ешнәрсе қойылаксыз бе? VIP-сип қылып салшы баяғы немелері барлы. Мұнаке. Жақшы. Обмен вариант жоқ бізде?
наличка. Только наличка. Наличка 11-ге. Машина қаяқта болады? Шаар ичи базарда основной. Основной базарда. Болды. Ішіңізге игілік. Жақсы. Чала өресіздер әкеуізге. Көріңіздер мына спринтер туғандар. Так, жақсы.